Maya paabag po ke kongan ang makiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online live streaming. Pagmasusyan tayo ngeni ing banal a misa para king Webes ning kapat ng Domingo ning Kwaresma. Antimurin, pagmasusyan tayo ing kalimanang aldo ning novena para king solemnidad ng San Jose, esposo ning Juan a Birhen Maria, patroning mabilog a banal a kapulungan katolika. Iabetala naman kaniting misa, ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan ng Carmelita Milet Ocampo, ampon ing kayang familia. Antimurin kang Linda Gadi David and family and St. Francis Academy. Para king kebaytanang lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias Didi, ing Arsobispo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Para king anibersaryo ning ordinasyon king pangapari ng Reverend Father Venancio Viray. Para king malagwan ng kapaldanan, Lourdes Yuzon, Carlan Bustillos at Banjo Serrano. Para king kaladwan ng Rosita Pagyo at Lauro Alonso. Ingke katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Robert D. Feliciano, Kura Paroko ning Parokya ng San Jose, King San Jose Malino, Mexico, at Director ning Archdiocesan Commission on Catechesis ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Kilagyunig pampo ning anak po ning banalay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Hesu Kristo, ing lugod ning Diyos at ing pamikiyagom ning banalay Espiritu, mantabeya ke kayungan. At keko antimurin. Kaniti pong ke katamong kapag masusyan, ing maya pabalita, ampo pa ing first reading tamo po, agkatana katamong maging talapamilatan tamo kano kareng sabla. Uling nung pakanano yung may milatan ni Moises king ginu at yung ginutamong Hesu Kristo king igpa para kaya katamo yan mo naman sana maging panugali tamo kareng sabla to become a middleman for everybody. Banta mo pong maging karapat dapat magsadya tayong pagmasusyan ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapan tala rin kasalanan tamo at ipanigapu tamo king ginu ing patawaran ang pompasik ng anak katamo. Aminan ko, Mad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanigapuko kanwan a Mariang kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kekayu kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa ng katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na kata sana kimbye alang angga. Amen. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo. Uy paming mayupaya, ing kapanisyan na ning ke kaming pamangiling king Kwaresma, gawa na ke sanang mapamintumong balayan. Ing lugod milalablab busalmi, mayakit sana karing dapat mi, at tayrana kami king maligayang Pasko ning pamanyubling mebye. Itiyang adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo.
Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Kanita nga na ning Ginoo kang Moises, mamalagwa ka at kuldas na ka, uling ding kabalen mo, alinwal mo iba't Ehipto, mi kasalala at sikwil dako. Kalalagwaran nemang gilutan, ingdalan at ildukong tuntunan da. Ginawa lang metong atoro, king gintong linasora. Simbande at dininan ayin sakripisyo. Sasabyanda, king itakanu ing Diyos da, amilwal karela king Ehipto. Baluko, nung nula anting pangasyas abuntok, ding taong deti. Inya, paboren mo nako, ngeni. Maku karela at paten kula. Pero ika at ding lahi mo, gawanda kayong metong amarangal abansa. Dapot, menigapuya i Moises, king ginungkeyang Diyos, nga na, Ginu, o ba't maka kaniting sarili mong balen, alinwal mo king Ehipto, king kapamilatan ning maragul mong sikanan at upaya? O ba't dininan mo lang pamakitagon, makasabi ding tao Ehipto, king inya, linwal mula Ehipto, ding memalen mo, uling buri mo lang paten at lubusan, gisanan karing kabundukan? Kalingwan mo na ingwa mo, aplakan mo ing lub mo, at emo sa papagpa, king balen mo ing anti kaniting kasiran. Ganakan mula ring talasuyo mong di Abraham, Isaac at Jacob. Ganakan mo itang masusing pangakong binye mo karela, king dinan mo lang lahing kasing dakalda, ring batuin king banwa, at king babye mo karing lahida, ing sablang gabon ape ngako mong pabandi karela, king kapilan paman. Inya, migbayo ya isip ing Ginoo, at ena na pepagpa, karing mebalen na, ing kasiran, abalak ng ipagpa karela. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, ganakan mo kami, pauli ning lugod mo, king kekang balayan. Ginoo, ganakan mo kami, pauli ning lugod mo, king kekang balayan. Karin king Horeb, ginawa lang metong abiserong baka, at iting larawan apipanjanya, ing karelang simban. Peki libere, king Diyos amayupaya, king larawan ning baka, at dikot ing kakananda. Ginoo, ganakan mo kami, pauli ning lugod mo, king kekang balayan. Keling wande ing Diyos, amigligtas karela, kapamilatan ding mayupaya ng dapat karin Ehipto. Tune makapagmulala ing depat na king bansang ita, at king dayat malat da, ring timbo makapangilabot ing pesari na. Ginoo, ganakan mo kami, pauli ning lugod mo, king kekang balayan. Binalak na ing patenala, dapot i Moises at alasuyo na, tinalakadya, ban mamilatan para karela, at ena belawos ning Diyos, itang karela burinang ipagpa. Ginoo, ganakan mo kami, pauli ning lugod mo, king kekang balayan, para ngalantaya ing mayap a balita. Gayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka. Ing ginuman tabeya ke kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo.
King panahon na ito, Jesus nga na kareng Hudyo. Nung ako ing patuto tungkol king sarili ko, ing pamipatuto ko alang kabaldugan. Dapat ating aliwang patuto tungkol kanako na balo ko king tutu ing sasabyana tungkol kanako. Pepadala kayon tubod kang wan at pepatutuana na ing katutuan. E uli na ning kailangan ko ing patutu ning tao, nune sasabyan ko iti bang miligtas kayo. May ngari ang sulong milalablab iwan at maslagya at biryan yung matula kayong sinaguliking aslag na. Ating pamipatuto tungkol kanako ang may gitking pamipatuto ng wan, ilapin ding dapat parapat ng igpa kanako, kanako naman daraptan. Ila deriring patuto kanako king iigpa, yaing mitubod kanako. Ingigpang mitubod kanako, ya mismong patuto, ya naman tungkol kanako. Eyo ko pa dimdam kapilan man, eyo pa dimdam kapilan man ing siwala na, at eye pa ikit kapilan man ing itsura na. Alalang lugal din kim pusuyo ring amano na, uling kayo bisang maniwala king tinubod na. Sa saliksikan yu la ring kasulatan, uling isipan yu king kareti yu atuklasan imbi alang angga. Dapat deti inakabud ding patutu tungkol kanako. Makanyan man kayo bisang lumapit kanako bang mikabye kayo. Aliwa ing kapuryan daring tao ing pagnasan ko. Dapat balura kayo, balo ko king ala kayong lugod king Diyos. Dinatang ko king lagyunan ning igpako, dapat kuburing tanggapan. Nung datang ye ing haliwa king sarili ng lagyo, tatanggapan ye. Makanano kayong makapaniwala ngining pagnasan yung tanggap kapuryan iba't karing tao, at pagnasan at tanggap kapuryan amanibatan king bukod mong Diyos. Isipan king ako ing mandalom ke kayo king igpa, Moises, panaligan yu, yaing mandalong ke kayo. Nung maniwala kayo kang Moises, kailangan sana ing maniwala kayo naman kanako, uling sinulat ya tungkol kanako. Nung paniwalan ing sinulat na, manano kayong maniwala karing amano ko. Mayap a balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Pangiputing tamong bagyang balo o pangiting bagay na sabihan taking sarili tamo, medyo tatakot tamo. Wari at napukanyaman itang ating kantaong pwede mong sabyanan, pisumbungan, pabalwan, wari. Bala mo itang taong ito, feeling mo kayong sarili mo diyang nang minsan na nakamanapapakibatan ka rin egan-agan ng bagay. Bala mo po panchimbagya. Potang mimwa ka, panumbukan me. Tapo ba bala mo, bubugnos mo itang sablang at yuke ka, ketang taong itama kanyan. Bala mo, kekatamo po, makasikan lub, potang itang ating kapong apapayabot ka rin kekang panamdaman kimbye, Mari. Sabi ko po na din king introduction tamo, itabang yang mamilatan para kay kakaring sablang bagay-bagay. You're confused, you're afraid, potang kay yan sumabi kaya ka, nanggawan mo, nganapin, bala mo, mamilatan niya ketang takot, ang po pa maging saya, kaya kambiyeng harap. Uling, tamo po ala ko itaking tamo, bala mo, we are all called to be tagapamilatan daring balang sitwasyon at kabilyan. Po pwedeng po tang ating aduang kareng mong anak po tang mipapatela rin adua ngarapin po. Tanong kaya kalangawan mo anting pengari, naman pwedeng pumanig uling magtampuyeng metong. Ima ko paborito ni Koyo kung nga na po agad sasabi. Bala mo as the mamilatan, tapong amano tamang keng English, very objective ka. Subjective. When you become subjective, bala mo pipili na mo yung kaluguran may, yung panigan mo, uling malapit siya kayan dinan mong importansya nga hanapin po. Potang at mo po keng metong kabilyan nga hanapin sasabi, nanuya manite, panita mong bibili keng sarili tamo, panay ko pong kutang, nanong kayang burinan ng Ginoo? Tapong makanitang point. Kasi it is so easy to do
na gawa tamong desisyon o kaya gawa tamo pong aksyon na inga basis tamo is what you know, what you think. Ang wari po na. Baning kayo nasabi mo kayo sarili tamo po, is sumakaniting maging basis tamo mo what you know, what you think. But ating pangkulang, napin paneda sabihan kayo katamo, pray over it. Yan pong panemin daramdam kanita, panepo, yapong dong, yapong setu, panini sasabihan daw, pangadyan tamo. Yan pong panin ng panabilin. Potang, we are waiting for a decision to come out. Ngarapin po. Meto na panin sabihan mo, pangadyan tala. Doon tama king ginunanong burinaw, nanong magburina para kaniti nga po. Uling, pota pong we entrust ourselves ketang middleman, ketang makapalibutad kay katamo. Sagrado sabihan tayo sarili tamo, panwala mo yun ang sabyana. Uling, in-entrust mo yung sarili mo eh. At balo tayo sarili tamo, the best po kano na entrust tayo sarili tamo, king gino. Ngarapin. Andiyan pang matalik mo na yung kaluguran na minsan ngarapin po, ating pamuring kulang. Ay na naman akap mo ni gana-gana. Pero balo tamo kayong sarili tamo na kay our prayers, ilan talagang mamiyasikanan kay katamo. Answered laman, elaman answered, ngarapin po sasabi, pero itang tiwala bala mo yung makatatag kay katamo. Pansinan tayo po yung first reading, ang po yung gospel. First reading. May militan niya po yung Moises para po ka rin taong Israelita. Malino man talaga. May kuya mo yung Moises, may katya mo kayong bundok, bangka tang pagkalob na yung Diyos kaya, dening apulo ng utos. So he prayed nga na, otat niyan tipayo, dening tao, may nipla siguro, harapin. They created their own God. Itakano in Diyos na migpalwal karela kayong Ehipto, meto niya pong baka, ngarapin. Nanungno ka rin, para karela, sabihan da, that is their God. Mukha rin depo apulot ito. Di ka rin yung Ehipto, ngarapin po. Pero akalingwan da na. Ano pong gawa na ng Gino, sabi na ng Gino, kende patanda ngayon alalang katapatan, parusan ko la. Paten ko lang, na po. Pero ka. Pero kano ka Moises, uling mituliya pa mo rin ng lahi mo nga na. Pero din tao nga rin nga na takman din parusa na ng Diyos nga na. Ano pong sabi ng Moises? Naman makanyan. And he explained a lot of things to the Lord. Believe ka? Wari may nga ako kakang Abraham kang isa kang po ka Moises. Ingke kan lahi nga na po para kalan mo lo. Nung nanong talangalan mo kem babo nga na po makanyan, dem batuin mo kanyan lakarakal ding maging anak mo nga na po kang Abraham. May wari na. At nano pong sinabi na ning Ginoo after he listening to Moses. And who is Moses? And I am a God. Ngarapin siguro, may kiramdam niya po yung Diyos. Nan sabi na ning persiding tamo, na nakanod padugpan, ing kaparusan ka rin. Andiyan pang megin lang unfaithful nga na po. Bala mo sinabi na ning Ginoo, mas miniral ing kayang masanting nga pa makiramdam. Andiyan pang tao lamo ngarapin. Pero uli na ning kaluguran na lang, pekiramdaman na lang, miniral po ing kayang pakalulu. Nala perusan, nune adwa na, impa magbalik club. At yan naman yung gewa na pong Moises. Sinabyan na rin tao, kay malitang gewa, balang magbalik club ngarapin. O taping first reading, our gospel. The same po in the spirit of the gospel, nung pansinan nyo. Sabi natin ng Ginoo, ninuwari magpatutukan ako. Ditang mitubod ka na ako. Itang mitubod ka na ako, daraptan ko itang parapat na. And siguro po it may not sound theological, ngarapin pong sasabi. Pero nung lawin tayong making role ng Jesus, bala mo, He mediated for us and God. Binya na nga at pelad na nga nitang nanong dapat tamong gawan. Bangka nita takman taming kaligtasan. Nganapin po, pepakit na nga nung nanuing kayang pangataw at pangadiyos, bangkan tangarapin po sasabi kay katamo, atin tamong pakiwangisan at tukyan. At iniping akakit kung panabilin ng may pabalita para kay katamo. Talapamilat ang tamongan.
Uling yan yung pepakit na Moises. Ating panin ang gagawan ng Ginoo para kay katamo. At nanotamon tagapamilatan na katamo po ning pakalulu, ning kapatawaran. Ngarapin po, we have biases in life because we favor certain people. Pero sana po, even though we favor certain people, potang mali na kailangan ayusan. Ngarapin po. At itang mali ngarapin sasabi kay katamo, ing maging pamanayos tamo, is like what God did in the story of Moses. Na ano pong gawa na? Pakalulu. Ang po pang nakalalugod. At ita sana po yung maging bakalan tamo kaniting panahon na ng Kwaresma. We are to mediate for others, ngarapin po. At while we are being mediators, karengaliwan tao, tagapamilatan, pakit tamo itang nung pakanano nakatamong liguran at maging mapamakalulo yung Diyos kimbiata mo. Pangadyan tala pong yun rin panalangin din malda. Kapatad, ing sablang mayap magmula king Diyos, manalangin tamong kaya para king sabla tamong pamangailangan at yung pamangailangan ng mabilugayato nga tamo pong manalangin, Gino, parati misa ng patutuan ing lugod mo. Gino, parati misanang patutuan, ing lugod mo, para king banal a kapulungan katolika, manano na sanang anting ubasan ning Gino, laganap ya karing sablang bansa, at mamungang labis-labis, ipanalangin taking Gino. Gino, parati misa ng patutuan ing lugod mo. Para karing pamuntok ning gobyerno, ing karelang katapatan at dedikasyon king obra, mamunga sanang metong abayo at maslag alipunan, ipanalangin taking Gino. Gino, parati misa ng patutuan ing lugod mo. Para karing daralan kasakitan, antimurin, ding biktimada ring gera, ing karelasan ng kasakitan, magobrang anting pataba, at papamunga na lang mitmong tula, ipanalangin taking Gino. Gino, parati sanang patutuan ing lugod mo. Para ke katangan, kapilan man sana, eta magselus o mangandirya karing aliwa, nune magobra tamong mitmong katapatan, king lugal at titok na ke katamo ning Gino, king keyang ubasan, ipanalangin taking Gino. Gino, parati misa ng patutuan ing lugod mo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kay katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king online streaming, karing miyayaliwang programa, ning kay katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kay katamong Arkidiocese, at ring sablang magdebosyon kang San Jose, iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango na bye, ipanalangin tala king Gino. Gino, parati misa ng patutuan ing lugod mo. Igpa, mipaligayan ka nung mamunga keng dakal. Iti sana malyaring kapamilatan ning matalik ming pamakiyagom, kang Kristong ke kang anak at ginumi. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ahin. Ayin ko, Diyos ko, ekang tanggapan. Ayin ko, Diyos ko, ekang katulan. Ning pusong sisisi, mapagkumbaba.
Manalangin kayo kapatid, baiting kay katamon daon, matanggap yara paning Diyos, igpanglubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginu iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O igpaming miglalang, balikdan mo sanay ning kay kaming kainan, iting sakripisyong darawon mi, pagdala na sanang kadalisayan at sikanan, iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. In ginuman tabeya ke kayo, At keko antimurin, itasyularem pusoyo. makatas na lo king Ginu, Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampong matulid, sukat at makakabos ing pasalamatan da ka king sablam pinandit at numan ka rin. O Ginu, banalayig pa, mayupayan tutu at alanganggan Diyos, kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi. Balang banwa, babyeme ke kami iting masayang panahon, anong numi pagsadyan, ing pamagmasusi, kim pamaylasa, kamatayan at pamanyubli ng mebye, kambering mi bayong puso at kaisipan. Igpa, ipagkalumeke kami ing espiritu ning malugod at kagalangan keka, at ningkusan lub apamayuyu karing kaparaming tao. Kabang gaganakan milare maulang me palyari aminye bayong biye ke kami kapamilatan ng Kristo, migaganap kilubmi ing larawan ning kekang anak. Uli na nito, kambering sablang kororing anghel karing banwa daralit mi ing kekang ligaya, lain makyabe kami kingalantok ng dampamamye kapurian keka at ngamingan pupuri. Ikapining banal oy pa, iking sibuning sablang kabanalan, uli na nita, ipaniga puming itugtugme ng espiritu mo, antimon titipang ambun karetingayin mi, bampabanalanala at para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. At tatandanan mi kanitambeng mi panganyayaya at bayo na ko sa lubdinaw ning Biena, kim pamaylas sa ampong kamatayana, kingwane ing tinape. Pepasalamatan na kaampong pinuri, piraso na iting tinape, dinwang ne kareng kayan disipulo nga na, kwananyeti, ikongan at kananye. Uling itiya ing katawan ko, ami daon para ke kayo. Makanya mo naman kay ba't ni nga punan kingwaning kalis, pasibayo, pepasalamata na kaampong pinuri, dinwang naiti, kareng kayan disipulo nga na, kwanan yaiti, ikongan, at minumko kaniti. Uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alangang gantipan, amibubu para kay kayo at para kareng sablan tao, ban kanita, may patawaran lading kasalanan. Daptan yu iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ipasyag tayo ping misteryo ning kasalpantayanan.
ngini gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ang pompangas subli ng mebye, daraon mi kay tintinape ning biyempo ning kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keko, ing pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo ampong sumuyo keko. Ikami ngan sana misulusulu king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o pa, ing banal akapulungan mong makalaganap kim metu yato, bang miganap king lugod kambe ng Francisco ke kaming Papa, i Florentino, a ke kaming Arsobispo, ang magmasusi king kayang kebaitan kanitingaldo, ipasyano, ing Obispo Meritomi, ding sablang pari, ampong diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepay nawa, kimpihong kapanayan kimpamanyubling mebye. Idala mo lo at ding sablang mayango na biye kimpakalulu mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit kimbye alang angga, bang kambe ning na Birhen Maria Indu ning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe rin wan apostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambe da rin sa banal, ang mabibiye kalugod-lugod ke kaking kabaning panahon, apurian, ampong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe ng pokeya, kagom ning banalay Espiritu, sablang parangal, ampong ligaya keka, o Diyos, igpang lubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Kimit mong kapanaligan king igpa, mausta mo po kaya, kareng amanong mituro kay katamo. Ipatawad mo ke kami ring salami ke ka anding pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emo kami paisa Ikabus mo kami kisablang marok o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasopaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus alang kasasagkulan kisablang kaligaligan, kabang panayan ang pompagsadyan mi, impanatang ng mitmong ligaya, ning talapangabus ming i Hesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga.
O Diyos, sa igpami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan lalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiya ko ke kayo, e mula sana babalik danding kasalanan mi, nune pansinan ming kasalpantayanan ning banal kapulungan mo, at pamayapan ng pompisan metong may agpangking kaburian mo, ikam mabibiye ang pong magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sa kapilanman ke kayo. At keko antimurin. Yang pangtaya pong ini waga ning kapayapan king metong at metong kapayapan po ke kayo. Cordero ni Diyos, amin alam mo, iyong kasalanan niyan, makaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, amin alam mo, iyong kasalanan niyan, makaluluan mo kami. Nyo ing kordero ning Diyos, nyo imilalako king kasalanan ning yato, nuan la ring mayawos king apunan ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapot yagkas miyay amano mo, kumayap na ako. Amen. Awan ming malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Kawan ming malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. O Diyos ko, malunos kaganako, uli ning alam kupas alugod mo, uli ning maragol alumos mo, wasan mo lang kakong kasalanan. Gawan ming malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Gawan ming malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo.
Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, makatanggap communion king physical aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Abe-abe tayong pangadyan ngeni, ing memorare kang San Jose. Ganakan mo, o kalinis-linisan na esposo ng Maria, kapilan man virhen, malugod at talalingap ko as San Jose, ing kapilan paman, pameramdam, ing ating linapit king kayampunan mo, o kaya menyawad king kasaupan mo, emo sana tinggap kasngawan. Manalig ulinita, king kayapan mo, lalapit kami keka, at mapakumbabang manigapu ko keka. Mula sa pisasawili ring aklismi, king pamangailangan mi, o iba ng talaingat ning talapagligtas, nune malugod mo lang tanggapan. Amen. Manalangin tamo. O igpaming malugod, linisan mo ke sana karing kekeng kasalanan at itimawa karing kekeng kamalyan, kapamilatan da rin ng sakramento o ke kaming tatanggapan, uling ding kasalanan mi pagdalara ke nga kalungkutan, dapos ing ke penga kong kaligtasan, pagdala na keng tulang alang kapupusan. Iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabeyo ke kayo, At keka antimurin, idukuyo da rin buntok yu at manigapu kim bendisyon ning ginu. Ing ginu panwanan ni ing kekang panwanan me ing kekang balayan Amen. at katman meng kapag malasakitan. Amen. Pasiknangan me kapamilatan ning kekang lugod bang atuparana ing kekang kaburian. Amen. At bendisyonana kayo ning Diyos lubos mayupaya kilagyunig pa poning anak poning banalay espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, bang luguran ang pong suywan ye ing ginu. Salamat, King Dios.